wow, penulian tu poinin ko kosunet kaisa ko trata luka yang way pakunan Pohnpei dan wiyak pur kosanti Kalimau and 11th Legislature. Ranwat nialam Januari isak wano karan kaunor ya ketri isak wano. Ranwat wiyaran Kalimau wiyak pur kosanti Kalimau. Thailand kagan katla motel terbang kecinan lolo oiban patuan Ulian Traitio, Pagitaran Vice Speaker, the one Poron Abram, and Ulian Traitio, Lolo, and the Tangata, you can do it. So, your view from Katuan, Sangkada, Mike Sawas ng Gibon. Una yung sanat sa ito kalangan. Masang rangot with sa Belmar, Pilipil bukat ni Upaner, tan Pramut kayo, sin kaksakar kita, wal kapeng muna, tan Pwuhng muna ang siya. Susudan sa kadisang sin kapag mga kumarar po ang kuwan sa Belmar. Putbunbak kalangan patabat. Mungkin terus mengsam sujud nekot. Ay ratin na sa tingkali paproporti yang si terus. Makarete ulian tikit terus utati sa Belmar. Yang kamera yang kawai. Ingkak sila menemani kita sedang program buat saya jati lau saya bisa tahu yang kata yang kamu ya kawan contoh Lord Jesus Christ amin. Kalangan Vice, the one Poron Abram, saya kakek ketlan dan sumatay wiyak pur, ipan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Abram. Amen. Senator Kiko Abis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sonse A. Edgar. Aye. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Isa mo. Senator Stevie Gay Edwin. Senator Pecherico L. Iron. Amen. Senator Aurelio P. Juap. Senator Alfred Latora. Patumat man. Senator Denny L. Lapen. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Senator Ken Teswo Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Amen. Senator Magari Miguel. Senator Sheldon G. Nett. Yet ngay may. Senator Nelbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Saimon. Hey. Senator Mitaro I. Simna. Amen. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Quorum. Sansal magtry sa Bulmar ko, quorum magtry ka katlan na sa matay wiyak pur. May kupura mo in Ulian Traitio, wiya sa Bulmatry sa karatan kapeng, balal sa karan Mexico kapeng lap, ang kupura na nilap. Sa karan kay po ni, wawalap ang kupura na Raksoko, wawalap ang kupura ni Soko. Wawan ko sa Bulmarlikan ko, nalalang ko na ang kayay ko. Pautoro ang lapalap kay Dipalian Tiyak, Omocho, Government. Wawan ki Kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, Karyawan Kabina, Honorable Caroline Movic, wawan kisyong ko pong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amusyong ko pong chorus. Pasaksit, iting alwa o Vice Speaker, Floor Leader, o Honorable Senator chorus. Wawan ka kasambal kilangan samurokan, mulay syokan, sirisyokan, o so much langan way kasambal kan, mawiyawuli abenan, kalaruwat. Men Pohnpei chorus, mapatang tayo ng chamber, ng kalal, maslikan kalal. Rakat, oimen padron. May teng tonas sa Bulmatry floor leader ang kakalway kail nan sa Bulmatry wiyak puron rangot. Kailangan ko speaker mo na ipayang patay patrong prakan koros kapkaping hotel boy ko purmao masain cellphone naman trail halo yung rangot sa namao. Speaker ay tungal kay panuwa ang kakpatrong sabon mam patuyer pang front rail so pay ti ko Pohnpei. Masaksi tayo tunggal wawang kakuwang kang kami, wawang ka Vice Speaker, wawang ka Honorable Senator kang Korus, dahil tunggal lang kuwawang, lang samaro, lang uliso siriso, lang somas paliantal, Korus.
sekolong ke Pwuhng orang rai lapalabakan korus nan state level, national level. Pilman sekolong ke wawang yang Pohnpei insok. Sekarang aku beramal cai langkak kat tu patut yang pensabul matai item nampak payu. Sansal makamagit yung mayor, sansal matay floor leader, krayang katiyan po ng papayo. Upagi ang miya karyaman pan kamagutok, traygat katiyan po ng papayo, yay election of vice chairman of the following standing committees. Ibaan po na siya floor leader. Kanangan speaker, kak sansal naisabul matai tiya panorang ko yung sakaratayo bang pronrail supay tiko. Upagi ang show, aranwat cai langkak katlam mawo o sabul man kita totok ko sambal watan kak robata ulia bawakan mo bang vice chairman and welcome to ari child kat po na item na bapayo standing committee on education matrap iman patungan sakarok burmao nuwaw karakarak pratel child lang kak iman patungan nominate Senator Procedural yang kakuya Vice Chairman ng Committee on Education. Chancellor mga makamagot yung mayor nomination to Senator Pahrek Irons when we are Vice Chairman and Standing Committee in Education. Mayor to nomination. Motion to close. Masotre a Chancellor nominee amentre karataman pagkakita ng lopolop kay Senator Pahrek Irons mawuya sa mamatay Vice Chairman and Committee on Education. Speaker, point of information. Kamuy Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker. Taga Komal ma sinasuwis. Pagpapagtalan, Komal Lebnasyo, Tabang Komal Lebnasyo. Tay Komal no nasa mamatay uya kupur o Chancellor magtay Hapalialar Committee on Education. Kamu floor leader. Kailangan speaker ay tungol sa balang kakpatpatuto bang promo bang prangkat ko sambal wat speaker ang sukset ay bil katiyang ebon standing committee on environment and climate relation iman sakarok burmao kuran kat ko sambal wat iman patungan nominate Senator Ludwig kan kakuya Vice Chairman. Chancellor mo kamagut mayor o mayor utupan kamaguto mayor to nomination. Ludwig, Benjamin Ludwig. Masulaan nomination ay mendi siyang umumog sa ilan pinlopolop ko Senator Ludwig na panguya sa mamatay Vice Chairman and Committee on Environment and Climate Relation. Mamawar ay pampleo po na si floor leader. Kailangan speaker ay tungol sa balang tutuwa tabang prakan speaker dahil katkater doon standing committee on health Rosen Mau menuwaw karakarak sa karok prangkat kasambalwat dahil lang kak sa bulman kita Senator Tentiluyan kakuya Vice Chairman kamtuan. Chancellor makamagut yung mayor to Senator Louie panguya Vice Chairman and Committee on Health. Mayor to nomination. Masulaan nomination, isang mo iman Thailand pinlopolop kita mga Senator Tenti Louie, panguya Vice Chairman ng Committee on Health. Kalangan, floor leader.
Alangan Speaker ay tungal wow sa balan tutuwa tabang prakan Speaker dahil katkatir pon Standing Committee on Judiciary and Governmental Operation na isakara ang prakan koros dahil ang kaksapulman kita Senator Likanet ang kakuya Vice Chairman ng Kamtuan. Chan salama me nomination to ka Senator Likanet o Mia Utpan Kamagto, Mia nomination. Yaman. Masala nomination na isang mo imen challenge bilabulop kita ma Senator Likanet mauya sa mga Vice Chairman and Committee and Chair and Co. Floor Leader. Alangan Speaker ay tungal wow tutuwa tabang prong kasambal. What Speaker man sakarok bramal dahil katkatir pon Standing Committee on Land nuwaw karakarak sakarok bramal patungan nominate Senator Saimon ang kakuya Vice Chairman ng Kamtuan. Chancel makamagot to ka Senator Saimon o Mia Utpan Kamaguto. Mia to nomination. Masala nomination as Senator Saimon mauya sa mga Vice Chairman and Committee siya. Kaya bilabulop kita ma Senator Saimon. Floor Leader. Alangan Speaker ay tungalwa ang tutuwa tabang prakan Speaker dahil katkatir pon Standing Committee on Public Works, Transportation and Communication imen nuwaw karakarak sakarok purmaw ang kakmiya o imen patawan naman ni Senator Aurelio Chawab ang kakuya Vice Chairman. Chancel makamagot yung Mia o Mia Utpan. Mia to nomination. Motion closed. Masot other nomination as Chancel Senator Chawab mamia sa bulmatayal Vice Chairman and Committee in PWTC. Challenge bilabulop kita ma Senator Chawab. Kamu Floor Leader. May kalangan Speaker menuwaw ang tutuwa tabang prakan koros Speaker dahil katkatir pon Standing Committee on Resource and Development men sakaron nuwaw karakarak dahil ang sapulman kita Senator Rabis ang kakuya Vice Chairman ng Kamtuan. Chancel makamagot yung Mia to ka Senator Rabis. Pwede yung Mia Utpan Kamaguto. Amia nomination toror. Motion closed. Yaman. Masod nomination toror as Senator Abis mauya Vice Chairman and Committee in R&T. Kaya bilabulap kita na. Masulara ang pilihan po na sa Floor Leader. Ay kalangan Speaker ay tungalwa ang tutuwa tabang prong katkasambalwat Speaker menuwaw karakarak dahil katkatir pon Standing Committee on Social Services, Culture, Tradition and Historic Preservation menuwaw karakarak sakarok purmaw dahil ang kaksabulman kita Senator Francisco Simram ang kakuya Vice Chairman ng Kamtuan. Chancel kamagot to ka Senator Simram. Mia other nomination. Motion closed. Masod ang isang momo kailan bilabulap kita ma Senator Simram mauya Vice Chairman and Committee in Social, Culture, Tradition or Historic Preservation. Kailangan ng kupur karos o isang momo imen kailan ayaw pa na o labulap kita ma sa bulmatay Vice Chairman and Committee kan karos mamiyayar. Kailangan din Floor Leader o Honorable Senator kan Vice Essential Magpuratail Soner Mabitata Free York o Officer kan Karos. Ako tayo lang kagan katla mo tayo. Ako tayo ibaan po na sa Floor Leader Latore. Kalangan Speaker ay tungalwa ang tutuwa tabang promo bang front vice katkasambalwat Speaker man sakarok bramail kailang kak Rup sa pulmatay kalantar o katiyong ban item yan sa onura churro item ng paisok issue Tangan tayo men pagitak tayo ng kamal tak sinlab na ansyo dahil kamal malab na dahil kamal My Mr. Speaker.
Na supplementary Wuya Kupur on the one kawait memia sang supplementary floor leader Thailand Torak Tiam on number ASEC issue ye retoro. Speaker, Dai ketia on number ASEC Speaker. Kami Vice Speaker Prab. kailangan main si Speaker proyek monitor yang sekarang itu ngalirkan wow kapajabat sa polis apol memui atau nilang wasaksit on kami floor on the honorable members on the railkan patang child mission rangut nan kalari gilban po na si railkan pepean men kapasiakan Speaker di kayu kapung ke sama child rework agak uncakla dia tapi men patungan share pergi chancel nan sama child lebih officers ni kawit na pacu tahu campaign finance praktis me child sabul man genan yan tetap menak euro yang some Permanent finance sudah ketepatuan Vice Speaker dan asum dari pergi kawai dua bangkaknya palak-palakon tetok apa kata bilinan neti Speaker akan dekat kawai namiu ni asum Vice Permanent finance sudah bangkat mamia isu you Letok ke committee, ai chairman committee yok natan. Apali, enggak saya jemaah peramai. We have been committee in finance sangat patulah. Misalkan electoral kau sebicara ini juga chairman finance enggak kacau lagi. Kalangan Speaker. Kalangan Vice Speaker Abram. Magkuproin po na sama, Pohnpei po na si Chairman na magkuproin po na sama Senator Saimon makawatan din. Kamu Senator Saimon. Kalangan kami bank speaker. Pohnpei patron mesang rawat speaker imen luau. Pagi kawian muita ngai tu masakartan kasam ke puni. Wow ang patron sa pulumi saya nilang mesang rawat. Nanum malwat mesang wat ay tuwal wawang promu. Hongi Speaker, Law Leader, Procedural kan chorus. Itu kan belated Merry Christmas or Happy New Year. Katu katu sak. Filman kapataya ngai itu kan saratan wow. Ral may sangkanwat. Hongi Israel kan men Pohnpei, may paypayan, men kapasakan. Na radio, YouTube. Filman hongi sebatan staff kan. Patang kain after that session and chamber masyarakat. Speaker imen William Diping ay o wait to kapin to ke kami o honorable member kan korusya pagi pukayom na kumail patirian may sangat yang kakuya sa wasapan chairman Edgar o Pahrek Wen Pohnpei may legislature president tatawagan to kapuwagan niya ng committee SAP. Inan ikaping promail o ibang patuan, ibang yung wala yung workshop yung nalapot yung o tinang patatagot ay kupo yung kakpay ka. Mr. Speaker, ay dugal yung raturo metodo imen patuan tayo pumanala ang sawat yung diskusyon pa lang delegation ng Wengkiti kumail ang kakpay yung promail o kawit essential me nan session menakir miya kawit nan regular session in January at tailan ka katyang protein miya wuliapan wing treatment the second to katyita mundi nan sampas ay rawat mi men patuan pungatan ang raturo ran may songot pagkak ale kawit sang komi abmela kami din jen ko me ele spirit sa takot may rawat pagkat santin nan session in Ranwood sa tanin ng kaping sa tanin pagi kita yung katyang protein o one kakoros na matang next week mensaw yung kunong pangkatong kupura o patiwa na katong kupura o huya pagtatawang ka ng kakleksang Ranwood kita o apal pan irawang kakapaltat ng tawad
Irawat may mempatuan ta kapatay yung itong kaping mesensya siyang provide mo siyang kalangan ng kamu speaker mo. Kailangan Senator Saimon kapyung kukupro mo yan, hiro masansyal, kamelala me Senator Tegan pan kawit, kaya kawit pa na butala na paliyat at tutok, melalira ka simbol masansyal at Senator Saimon. Miyadre hiro me troror, kahit ang kamagadiyo mo, dahil katkat na hiro troror, pamanyang kawit, hiro. Kalangan speaker. Iro troro. Ban kayu mencoba sama iro sang paiso. Ma sudah kuya bayu contenan sama rai road. O mana gentleman agreement na miye paiso de ban automatic kuya vice chairman ni ansho me chairman ban absence. Chairman ban absent about without delegation of authority o mamiye measures kay me assign ang committee anin duan pwede pa niya maban pit public work masin pa ni Rev ban chairman ban public work tuwa sa irachikan siya automatic may vice chairman miye koto ako ban ang kaksantiyan ng rule Kaya committee was a chairman tour mouth at Speaker I told the tour run what Ivan we have a motion you me mokit you magasambal we have some government measure tawan submitted to question net title 42 chapter 11 me pagkasay lang wasagan magoyang government. Title 11, title wasawa batuan public finance, procurement, chapter 2, Department of Treasury and Administration, title 11, government conveyance. Ranwat magmay ban masani wasama PM mo patosang yan legal services pagporoyer mo. Magdalban check mo kapurpurtol duon way and when Pohnpei ng 1969 secretarial order. Kapurtol Pohnpei what sabakan uya sapan men Pohnpei. Legislature nanso kawata PLA puen ka kolokol sabakat ong men Pohnpei. Nan title 11 dapat rawan men. Yang sum designation ni bang we are conveyance we are yang wasagis tatawag you the government pantatawag ki o right pito isang automatically wasaw perlangan and public land. Tama we are yang suot executive maraman kila tayo wasa ara kilang wasa maramang kilang. Butan tama ko sunod title 11 ko siya bang puralang public land. Legislature ang purang designate on purpose and wasa. Dari dengan baron mo yata motion kung assign appropriate committee and check kahit wasa iyo wasa limaw to wano me koyang menel koyang entity na FSM. Magdaiban check mo malungkopong Israel rent wasagis and Colonel Town. Tama wasagaw siya to koyang malungkopong. Koyang entity in FSM. Ay man barawan kita motion pagkariyaman ay kumayan sa ina ang appropriate committee. Kariyaman. Chanchal kamagat yu miyayer opo kya miya utupan kamaguto koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagat paitar miya masani pe kami Chairman Carl Mr. Speaker ay tungal kung kupura po ipan yang padang kupurakan ng sa material ya kupurwa daya ingkag padang sa masanin kasong sakaran kapang gabanawa mi padre nilang ay tungal wala pang kupura mo may Mr. Speaker wang tumeral Vice Speaker floor leader ay tungal wala pang kupuran
Honorable Senator Kamaler, Wautoro, Pangkuburan Chairman Edgar, Nalay Mu, Lukan Kuchar, Senator Michael, Nana Pasoke, Senator Arju. My Mr. Speaker, bagi abang we Saimon Iwa, and utan san sa liwasang kan mabang we aksen parong. Essential wasam Regional Chairman Mau kasaladar me patoyang legal service. Aptato ako en kakapol namo mabilban song kolokol sa namuawan office ka sa balwo wasaw bugi arail napapalianan ni men Pohnpei kan. May man kapatayang may Mr. Speaker wasayo me Kadkadaur lanan wasam kamanaman yang telecom paliyo madang ki open access entity the OE and kakasan entity to dog may pila pali Pohnpei yo abesan apkasan din tatag pukat and kinap and kin apple nintuan kasan din kosanet kahit yan kapinakamelel matatag yung panmawa at ula kosanet and kin wait nintuan ruwasin kosanet o tatago niya bilban mogit ang bilmogid na mo may sudo pang kasun suwati yala tatag mo paluwa pa ako Pohnpei melalabasam apon kaksan din ni kuya ben tatag me ban payan tamatay ko sa design malis me pato yang telecom nan liswo mapan mo yaw gudagla abangkan puralaw kamanaman sang port ama pali yukap patolong po na yan tatawang kapilian sa buka na utan ananin tatawang kapuka pa ang proto designation uyaw pajak pen tatawang bilyang patyang tatawang me sa mga kamitin sa pan apaliti kamakit mamiyas ang Regional Chairman mo Chairman ng chain ko ay man kaprayan tatawang pukat maban sa rata tatawang kay me santiro magmagudway ni sanamawa kahit en kopurpur sangray wasabukaw tuwasin ko sa net ang santin wasabukaw en kak apple at kasan suwati yala tatawag mo wasabukaw bago Pohnpei kalangan may Mr. Speaker kalangan miya temasyo na benirawo basulaan miya kamela na mesular masyo na bektra bang katlanan sus pan kamagit mamiya o chansal me Senator Pahrek kan masyo na kamoy na kamoy Kalan Speaker Kumpura po ibaruan kumina sa ng appropriate committee ari baruan makumban assignment ibaruan dati karasarasyo magtaiban mangi tamu yawi ang sumber legal service mukit siyang pao mukit tatabawa FSM immigration bil mukit tila pao ari kahit wasayo wasakay ari magumbana say na hanggang sayar wasago course na tatok sabong bugat ibuya ulaga kailangan Mrs. kalangan masular masanebe karos mautung kamaguto masani yai Pwuhng masani show kamagit paita o speaker panasay ng committee and chayan ko patrawan nituan kaway na yay potan wasabukawan payan kusunnet supplementary kusunnet o ikamela na mag-committee and chayan ko magayon appropriate miyat iratoror kamoy Senator Kailangan ng kompromi, Mr. Speaker. Kayaw min patyan sa karatangan kapang melel me tang kuburan na nilap. Melel sa karatangan wakon kun patyan sa kompromi sa karatangan wow matiyang ay nilang wakon kun komoy melel fais pilmin wakon kun floro wakon kun kay honorable members kang koros o melel koros matibayan ko dahil patyan sa balmachay staff kan Mr. Speaker min Tajang uyat ay cungal sa karatang katong nan irotoro watch melel
Pachang kabungkan maniayer. Nila long kabur-burdon kabukan chairmanship in sabul moment standing committee on environment or climate relation. Inin patuan ulianti ngayo vice chairman na abjen kabukan ng kapan o uyat sa karatang katong wong maluwat. O pilbak-bak uyawiyang members the chairman kan kailangan malangkak bisa wase nila sabul moment Pohnpei standing committee on environment. Ibilmin pagpag pagren kuburan way kailan sawas pa na nailala pali Pohnpei min lima child buwan kak makalakal kailan kak kasong paluki buwan kaya sansal ma Pohnpei watch pay sarawiyo kailan nana sawas pa no kamakaleta ay may min uyagi chiyang biya uyay sa karatan naman sangot na ni Rachoror o ibilminan sansal manan sabul macay ruyor kaniya ito solaan so yang kakulian din nila delegation so kaya suyat kabungong koros ne yang pachang kucay nan ruyor nila kabungong tangguburon senan kanan so kaya saya pachang kucay o medyo kan mapachang kaya solaan so so mau yang kakulian kucay delegation o yat kabung ay image na imin ulian gitu melal ngayo vice chairman and environment o sakar kita ang sukses kailangan ng kubrom Mr. Speaker kailangan ni Patrwan may sakaratan kapeng yumo karotemen Patrwan tayo lalabulab kuma kapeng nasan kailangan Senator Arturi chairman and environment and climate relation kamu Senator Simina chairman and kamarain kailangan Speaker muna iban Patro mo ay kapungkiyang kuburmawan na lilap ang ranwat sansal lang naman ng child rugi kubur kalangan isngakan mo rugiya ay tungal siya katanwawan pati ang sabol mo magumtriyang ginan siya ng ranwat kapro ito saksit mungkin komi vice speaker floor leader honorable members karusiyan guys staff kan na pati ang child mensyang ranwat then Patrwan ulian di ben ngay uyay tungal kapeng ong kuburon lutut siyang mumutut ong bukan chairman in education juga buru-buru tong iya punyang kak pausela pukawat na narensyong pariyaw dan Patrwan ulian di ngayo vice chairman kap maapchen bil ipita mensyang ranwat uyat kapeng Mobilian si Odo bil pagsawas. Wasakan na kamitikin pok lala. Wasakan si Ujar kan para tayo. Ibang tagi kuburkan kailan nujur pa na. Kailan sawas pa na pag kailan kakapali. Wasakan na banggak. Apali melel telyang kamarain. Melel sabul matay sirikan ng wan Pohnpei. Sabul matay lew pa na. Yay kabuy pantatok. Na bangkak sansal. Kung puwitan sabul macay sirikan ranwat lakap upan iwan tuk speaker may min Patrwan kasalita mensangan ranwat kuya kabung pagsawas kung mumudot kailan neupan na mi melel upo lang speaker kailangan Senator Simina kailangan Chairman and Education, Tuan Mulian Dear Kamuyo Vice Chairman, Kap, Miyante Rotorol, Kamuy Chairman and Siya, Senator Edgar. May kupuraya mas, yang Patrwan megot. Amone ban patrola, ibat itungos rangke punya bang kupuran molan wawon Pohnpei, Patrwan ki sama rekan ko, nalalang ko. Patrwan kanan kani, bil Patrwan ki development jack government o mumutyo kan Patrwan uron nan molwat Patrwan ki komo speaker Patrwan ki vice o floor Patrwan ki look bilbil kapatayan ipot sekretary wawat ang nangkapoy bilbil wan ki yang chairman kan vice kan o katay koros senator kan
Pwuhng ki sa material staff kan ko chorus me yang kat nan molot Pwuhng kaping ki kupura male sansaler kupura kini yang Procedural buko me Pwuhng buko ki o Pwuhng ki bilka pingagi ar mai Saimon ne Pahrek ya pues engkak apalila buko kesampal bepit sap saya harus mangi mesap ke kesampal nan Pohnpei wat Kue sap engkap pengatar mas dari kue wana kesampal aine Pwuhng kaping ki pergi harta le di buko kesampal wat Pwuhng masih suka keleb ki buko wat sebenarnya sama mai sawas melele sebenarnya dan staff sawas kue kiten project mesai kita negla buko troto saya kapalila ane sebab Pwuhng jangan ka korus buka kapala Wenga kolokol kupura child nan Pohnpei water marriage nan sama child kat engkak sana mau aina ti Pwuhng kaping pang kupura Kailangan mencapai binabulog sama Chairman and Shab, Senator Edgar, naulian dia Rio Vice o yang kaping. Mauray banbut po na sa Chairman and Social Culture, Tradition or Historic Preservation, Senator Edmond. Salamat, Speaker. Kung kupura munitan Pwuhng, yung Pwuhng Secretary Wawan na kung ulang tiyan mo tuwa Secretary. Kaya jungal Secretary Wawan kung Speaker, kung Pahrek do. Kung honorable members kan koros, uray kan koros yung Pwuhng kaya nang bilang yun. Ibilmin yang kuyay kapun, kung umutuwat Kaya kilig ko kapar magmay Pwuhng katsiyang niya o yung kakuya si chairman. Ipilimin pakiran kumail ko mag-isot sa utong niya. Nakiyar tama uyaw nakiyar. Kaya liw pa na o sana na away sa was. Ay, kailangan na iwat nimin. Kulihan tiyo uyay kapul. Kailangan. Kailangan mendalam binabulog kita mga Chairman Edmond. Kailangan Chairman Edmond niya Speaker. dengan kaping sang Chairman kan. Maksudnya sang Chairman kan ay ban po na siya Senator, the Vice Chairman and Health. Kailangan maing Speaker. Ngunit pa yang Pwuhng inanta kita tungkol sa karadaan wow. Kay paniyo wow ang Pwuhng. Sa pamumuno Pwuhng nilang Kapureto nan molwatch tungkol sa karadaan wow bang kupromoy Speaker. Waon ki Vice Speaker, floor leader o honorable chairmans ko, honorable members ko karuso. Kapachayang rail ko may Pwuhng trail ng gallery o karus may pepe yan. Uyalamalam nan kapesekan. Speaker iman uyan so mao po yan kak Pwuhng sa karadaan kapungkan. Pwede ilak na uyawi sangran ay tungol chairman pwede kakpata sa pamumuno standing committee in health patas chairman o uya at tungol kapung pangkupuran speaker o kachti kasampalwat niya may bil kachkiyang koporopor dikilik chairman net and Procedural o Vice Chairman and we are ilig on Chairman Mao nan rain sa pulmachay to talk and Legislature sang Watch Patola. Kaporobor ki ma tungol pa standing committee ban pasan kupuran speaker o mall watch yang may ban kosaneti members kan ba ban tutuwache da ba miyo pukla nan sa mobile committee. Iwan mo may mentapita tungol committee o wiyat tungol sa karadaan kap. Karala. Kailangan din Senator Louie, maulian dia Committee in Health, o wiyat sa karadaan kap. Kailangan din Chairman o Vice Chairman Louie. Miya sa karadaan kap sang Chairman kan. Masyalara, miya Retoror, kamuy Senator Chairman and R&T, Senator Edward. Kapung Procedural Honorable Speaker,
kum kupure mo na iban pachai men pagini karkara kum ketkiang yang muy ichmal sekarang kay pani wow kapung ang kagachapacheng sapol momi o mesansaler ichmal wa bang promiano bus speaker wang vice speaker floor leader honorable senators kan Pwuhng mesansaler nga bang promiang pacheng yok puri round honorable speaker imen pachawan na ichmal kapung bang promail bang pachakut wa kita mesansaler I men pachawan e motion honorable speaker nintuan ay pachawan pakita pang kupren chairman insap o bil pachawan kupurmao sang chairman insap yan kagan pachawan withdraw LP silupuku walisak walu labenyal risak wano ipagkaryaman Dan salam mau kamagat yu biayar kamagatan withdraw kamatan kusunet silupku wali sakwali ulap nyari sa primau pagi amia utukan kamagatoy ban pone sa paros mautung kamagato masani Pwuhng masani so kamagat paitar kamatan kusunet silupku wali sakwali ulap nyari sa primau riya sa kuno withdraw yer sang kamitian siap dahil Kadkadaur iratoror, miyate iratoror, kami chairman and chairman Kupura po baron ildeng itol vice chairman ma paran gito ya vice po kam vice kan ya raila asa kyang kasalet I vanil floor on vice chairman chairman o chairman in vice chairman in chairman Chairman in Jayanko, yield floor of Vice Chairman in Jayanko, Senator Licanet. Senator Licanet. Kalangan kami, Mr. Speaker. And ito torol with Mr. Speaker, mon magareset ko sa karatanwa medal pang kupromi honorable members o staff na tateng tayo na kalay na sa karanwat. Kung kubura Mr. Speaker, men pateng karang kaping wow, mesansal. Imen terpegita o we ay karang kaping o congratulation o kumay karos ni poitanan. Usus pen chairman kan melen komi speaker o chairman kan o vice chairman and legislature on committee and legislature. Imen feel William Pwuhng ngay o pilwiay tungol kaping teki utod ligilik me pato yang yan we are vice chairman imen teki pang promail ipan we are wanay karos and pata melel ay tungol chairman Mao chairman Pahrek and apaliata kupromail kupulen legislature kupulen Pohnpei melel pitata isukan me pitata committee and chain ko. Moin ikapingki o iyang pateng chairman ko bure ipa pateng komi o ipilanane pil supplement ka wait and bill dahil kag ponla mo we apali anan kan Pohnpei state legislature o Pohnpei state kalangan IMM mutmot kalangan Kalangan imen beron kalang bigapolog kita na Chairman and Jayanko, Vice Chairman and Jayanko, sa karatan, kapung mabiyaya. Kamuy Chairman ng PWTC, Senator Leven. Langan Speaker, muna iban yang patwa imen siyang kiyay kapil pang kuburan ni Nilap, kami sa training, ang kirosyon iuban namin sa ngarani. Imen patwa yang sabul mamui, kaya po niyo wow makum siyang kiyar, uyan mo motuan. Puratona chamber, one Kamui, vice, floor, three honorable members kan. Iman ulian tingay, melal, yang vice chairman. Pilwiat kaping, kiliglig, mamutwat kitiyang git, sempil po siya at katok. Melal, niya wasa kay mesuritar, at akbagi kubur sa waspana and niya. Dahil kanagela paret ki totonggan mesuritar. Met ibagbagi ni kubur sansal, ibabin pagi vice
Mia Pupul Ong Irawat, Nalagan. Kailangan Chairman and PWTC. Chairman or Vice Chairman and Committee in PWTC. Mayroon ka pa naman, Senator Chowab, Vice Chairman. Kami Chairman, the Vice Chairman Chowab. Speaker, kailangan ko po kailangan Chairman ng PWTC. Moni pa ang patrang itungal Chairman, mo itungal wan kong Speaker. Wan kong Vice Floor Leader. Chairman kan Vice Chairman kan karusi ang katraid. Sementara staff kan karus patrang katraid ranwat. Ran kasi ang pali ranwat Speaker katraid. Kang kakone structure in legislature Kariyaw, sumber Riyaw Malua going forward. Hari ikapenggian kami members kan, kami kakilikin kitchen ruya. Tatak kasi ang balwat. Na pita piliti si pampata. Nan sumber Riyaw patular. Tatak lap toto masawya. O patang members kan. Magadan kubur sa ambil pakita sangon kaliber in the talk magmaikan patang karantiwat o angkak mausang simpar ya menegir sepan nanti yang sen kak kana kala sang harus me introducer nan tepen par ya me trekam sakar o dan patang German ansyo harus wawa yang kemai harus utak sama mai kawit ong the talk dengan sepan ya sang mat patron kalangan speaker Kailangan Senator Chowab, Sansal Kapwuhng memiyasang Vice Chairman o Chairman and PWTC. Kasanganin olo ko, miyadre sa karatan Kapwuhng sang committee kan, Chairman kan. Masulara tayo katkatrapan ni Ratoro, Roiban po na sa floor leader, Ratoro. Kailangan ko Speaker mo na ibilban patpatay ibil. Sa karag bromay lay tungal wow ang kakpatpatota bang promi bang pron pati ko sompalwat korusya mayang patong tayo. Igar kumkubro yang kakiyang patong maason kan mawisan sa lang suksit kayu liman patungan merel kayu yang Kapwuhng ki pangkupurakan tama sansal o paitar sanger na nansaukan delatoran wat Speaker man Kapwuhng ki kupurmao masansal elel pun suwar manat man sakara kupramay may langgak kubraw kawit po yanggak patawan ang pukawat wapaligi pang pramay lintuan kasanding rule me child koros ka manala po yanggak kapalita takwat Speaker ay tungal Kapwuhng malap ang bilkak sainsal pang pramay may pang patawan mga yon pang pramay ale mal koros uyasam lintuan na tayo uyalar panay na yung nangasawang nila malamot ele pulin Pohnpei kan mapil mayor mapil soner puyapan takekan hari ele ipan patungan mga yon pang pramay wasakan masutitar ay pag may langgak katong kawit yo payanggak kapalita tawagot payanggak tuso kila Kapwuhng Speaker man yang patong Senator Saimon ura kasompalium sakarkitan kapanagis mapitata aman walia pa kasompal elel kupuran way weng kiti net no kasompal pa kupuran way anggak patuto ali tikaula sang negara bawo Speaker sansal me Saimon sakarkitar nioralap ay men patong yata motion tay langgak masani o kasanitin an session wat yat walia pa man bangka kanali kaula nambakar yaman Karyaman. Chance lang mo kamagut mamiye. Amone ban po na sa kamaguto. Pilni sangon mo tre. Uwi pagag Thailand dabulop kuma Kapwuhng usang floor leader lato. Karos mautung kamaguto masani yay. Uwang masani show kamagut paita masani pe. Kami Chairman and J&Co Senator Pahrek. Kailangan ko Mr. Speaker. Itual sekaratan wow, ingkak tuduwa depan kuburamai. Filmen patreng rel kan mencengar ruang kira kan yang patreng tetagut dan gallery. Penian sewot senagian semua pergi rel perangar live dan semarai tetong kan legislature Iran mau untuk Pohnpei.
telawang nan sabon waikan kelaikan Pohnpei yang social media. Mr. Speaker, ong remotai pan masa ni yang sebut ong sustakap Iman choto utung ni irayu may bamparoan. Imula iban bajang kupurkan. Menan sansan me tatawag wat jal kapantela puegi tatawag yung me uyawi sirupayan sa matahil uyaban kasantin kaula. Megin uyawi ni anson session. Quorum miye nan open session. Dari pagkatay katsangero katkisang taparuan sang menen tatawag sa Pwuhng. Amiyaw may bil capitalong. Unan mo lang kopong kayo songan ka kauti sa mga reorganization nagday katosang. Ikabeng ko pwagi walang kopong tinay pagpagwo. Ime eleta Saimon Chututong. Men dyan nga motion where Legislature vote and kapuntala tulul kamotang diyan wala pa manok where dahil pasan raben Pwuhng iminan mo lang ko. Pero pwagi kaitek men baseball tip atama kupuran palmoron bangko senuti banyang pungkila. Angkak sansalatan sa Murai Journal. O iman baron Niyan siya Taiwan Pwuhng megot o kaimsagalar sa Maray Tok. Ang gagbilsan siya lang mga nakapo, mapamuntiyo. Pagkaini yan kagwawagi, yaman ko sandin maluot, uyapan Tok. O maele, abil tawla likitawlo, lo ibilalayer siyan sabi. Dahil ko siya nito, uyap. Pues nemeli puno tuki mamerel kamerel me kaula upong ap sudah patrawanta sangan show kodi saya sudah patrawanta portonan kelwo to I taksili tami sudah mau kiti pui kaula ablel ranwat saya patrawanta pado to main pado to remi ap nikin pado nanti na leleto ran koros nan compound wat sudah patrawanta paluar Lel ranwat. Ima tay tungal ira mo tayo mamasani. Ipanuto ko saksit. Makunangin paron purang paroy ban pato. Kailangan speaker. Kailangan chairman and chayan ko janjal me katayagat kat nan masana benire memiye. Ay tungal PPM ong mayat katayaban sa palpene nan muya kubur yung next week. Makakair, magjalan katiang nan tatok and kita tepatrawanta kaulawang Senator-elect Wilson Panuol. Tami men patrawan, mailan kakan kupraya po yung mayay, ikupuran momot, magtayban ko Senator, Speaker bang katarang Senator-elect, communication. O patrawan yang yat magtayban ko Senator. Kami Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker ay tungol sa balbang kupuramuyo bang kupurakan koros. Ipadyang kupurakan koros na miya. Meral kasambal ira kasambal may patosang ay tungol chairman chain ko. Ay pilkabang kawait may tungalan ki. Sansan makaitan Senator-elect mawiyarapan pong. Kita isukak payak sang pukon kamutangan ti magday sa bulman ki. Iba toro won apel kowai ang sama tay pukon ang kupuran way masan saler dahil kadlam mo tayo o nintuan kawit may patungan kahit yung speaker may ang kasaneti dahil bang kasaneti ariyat o kulak a speaker up kalila and then kahit yung dahil bang kapukawag speaker may ko sa netiya to ap kalere tay ko sa netiya nan session pui masansan nan kawin reportin chain ko me rano kulakin kawalaman ko sa nan session ay yield dong delegation ng kuti
dan ka kawit yat o kulak na ban sa namawang wen kitinan tatawod pwede nan kawit kan mamiya utan tabil bangkalela kaunen we labalabakan and we kasambalwo and ka pinpadyang tatawod melel penene o Israel kan chorus na konang look and to Israel kalangan may Mr. Speaker bagi yung alin kaya semua Chairman Carl Tawait Mamamiye Imen Patrawan Tremayay Trailpan Kosonatiria Taimen Patrawan Pagag Trailan Kagan Kosonayang next week up and the Niet Wegian in Kaktungalan Kui Anshumawan Katar Siliko Ranwood Waleti Pasabang Niet Melel Chabil Banana Katarang Siliko Molen Kobung Melel Song Kobung Nabalap Wen Blikak Yang o Kadkita Kaula Hari Imeman Patrawan Ma next week and Ma Mayaraman Niet Niara Niesil Patrola Ma Kalangan Kamu Senator Saimon Kalangan kamu may Honorable Speaker ko sa palay tungkol sa karataan wow marami tan program chorus Speaker waon gi melel ni ral kawet kan bisaya sa national Chairman Mao Chairman Jenko ap ipatawan utong taulun kawet melel bisaya sa ren Chairman and Campaign Finance Secretary Carl sang ni karabawo Mr. Speaker ni ay wow karkarat ng patuwang wiyata kamugid yaw o kamugid ki legislature kaysa gaw Thailand katriyang o punggila kamanala na ususta kanuan ang kaula niyaren wik matangwat Kamagad yung Mayor Legislature and Kadkita Kaula Senator-elect Wilson Palawal next week niyare nituwan na yaleti nan huya kupur and Legislature Koros mautong kamaguto masa ni Yay Pwuhng masa ni So Speaker masa nito kamu Chairman and Jayan ko Kailangan Speaker banin floor kung Senator Chua banak kaputong ni Senator Chua Chairman and Jayan ko yield floor of Senator Chua Kung kupurakan ni je. So ay menalay dito sa mukaway maban ong niar kaulan olmeno sendo ilak kombin masa ni kawait siliko bam pakater dari ansiuta silikon bam pakater watan char ansiun kak yawita o lel sendo ilak to mon niar te tang kailai ini mo itu ni menalay kawait Kalangan Ime patrol maniara patrola mau Speaker pantungalan kaya Mao communicate lang Senator-elect o balance yung kupong nabalap. Kamaguto may sa pangala to ka niara non-session. Apan Mao, apan siya ng Mao. Karya Mrs. Speaker kailangan ko pro muni bang kapro lang Chairman. Essential mabugi benda tawag itis sila besa ngaro elepat patro opsin HE. Niya sa parliament HE kaway muna tayo bang katlamawa muna manalay tita. Para muna naman bang kapro lang Chairman and Chairman ko. Kailangan Speaker. Kami Chairman and Jayan ko Kailangan may John Raivan song sa iran kalabak mamiye NHE kaway ibaron manantatawagan kaulan sustaman kidai no sa polman ki manaman unsak duan rosen pasan kosenet nyatail ban treker kaken sustaman no duan robot mapatolong pas ira koros sombar mobil kaken puya buko o surutet pikatif todo Amon pas koros. Dari sol chacho kima protong kecil lanwat kecil van kaimsak recommendation in robot mepatolong sang CN ko kosan dia ran and
parato kaula ibaruan tuan ki peikasan nagtay bang kosan itu ranut yat kulok bang koto peikasal ke ma bang paroto mau ma sudah bang paroto po miau ya bang tatok dan ka kosan itu la ong niare name pa nagis koitski nagis speaker bang katar silgoniet ong wasagan mi maybe we have been matay bang kapatayan kamelam yatal ban tuyan ang tagot o mga nakaw parato o siyong kumumendo ko to kita kaula tagot saban imsagla pilmi sa model we have been kasamo ta aramas justa kapman ermo mau kayun balik jalan ka kasana dia ranwat yat ma ban parato Pwuhng parulang nintuan kosan dian malwat ay bang kosan duranwat kulok yat maban porto. Amen paruan magtayban churamasa niya kiran kak pil kosan edi me ita tayran patrang on maban leto niya tayban pil tatawang shoot ni ran kaulao. Dan kak Pwuhng kaya ban yang kaula. Aimat speaker. Right, Senator, the Chairman and JN Go. Speaker. Kami Chairman and kami Senator Mikel. Madam Speaker, ay tungal sakaran kaping ran mawan parakap. Mawakam ko para po ay tungal sakar may sigwa wan kak pala patrang sapul mamuya mutungal me paitait nilang ay tungal wow protong kami riya kambakabayan honorable senators chorus officers kan o members chorus main speaker Ira kesempal muktal mamasa ni arwagi ikapeng kiri ranwat may motitiyo yang panrong kanyang katinan session kamakitikan makawit patoto sang nariya sa tuwawan no pampa patoto ranwat ay tungal kawit kamgubra po at minoritiyo Mwen mante siligi sari sapan kasan sapalis me pan Germany ketangai kelep me patoma. Ay tungal kawit. Mon silgawa pan pakatora mwen konong wewe nguyaw mau. Ongulo tongkan puete pita tamo ketini toit. Sansalang pan kupratail me rapan pungkan taularan sawut. Enkak tawa kata tamo pungomele. Kawewe ang kosanet disitu orang kawewe. Ima kasambal ang sawat Pwuhng aramas to Pwuhng wan gitu. Ida ibagelang makituo. Pag kita tongkoros mawiyawi pulsang na kawitan kosanet. Kawitan pain sapul matrail. Son kawit kosanet ka. Aramang speaker ipil kapeng kebesak waktu rule. Kumumatan ang recommendation di mata-mata umamiya ruleo. Ipil caman makaitai ni takawala mawiyawulikin chamber mo may kayawiyawu mo nan administration wat and legislature wat bill niya mawiyawi likin ma waliya papaman pisir law kita ari sapul material katiro bukat Tadi laki tadi, ukdal tu pasarok, ukla uang atau pengguna ramas. Ipagala tuan wain gede, pagala ko berancau besar lang katuna, kayu sesuatu unsak. Apa mau, aban cantiuran, adame ikasambal kayan sawat, iman pakai, ada apa pasarok. Oku beratai te bauk
Pukosini ti kalwapan me koros. Uktai kaula bani ropakat. Iman paki. Ay kasambal ki sa legislature ay paki. Kuya ka pakpak nuwa. O iman paki. Kawit mawan niya mon kasantiapan. Teto sansal. Kahit yung katrayaw, ete lesang euro, akte bil sarwatong kita usangan magday bang kakasangya kakalaya. Ole batu-batu asa kesan sawat metoror. Te bangkak impeach, te bangkak ta. Ingin pagi, pemakitet kawitin kusan metrotomia. Ada kita lengkap, cok mau o apali nikan ini. Ika sambal ke kuburan muin gede. O bilbuk sarau ngasani paptai silu tu. Kaulah bampak silu riau. Kaulah ongis kot ni taman. Rumah speaker iman pagi me ai tu ngalora toror ma katoto wa ibil situ orang yang kapung bungai tu ada sinsetan bis. Iman pagi mai kak excuse sang yang kosanya tirawat pergi. Ai tu ngalora Pwuhng. Akan tahu lah, bagi itu malpung, magubra. Amerika excuse sang nan session dengan sangan ranwat, Pwuhng kak mitang kubra mai yang kasanya tiada Roman yang pit. Ia itu malpak man speaker. To be very professional. Oh, I kalau lempak kabunglalan melon Pohnpei. Bagi I want kyo kasambal ke legislature. I pagi yang kak excuse yang kasana ban rawat na puyaw ba. Itu suwatangnya. O ito peluangnya ay banyang kasana mekot migra-berapa ako pun. Ay tumal pagpak sa karamesig. Umal ko bra. So warmanit po yung kak excuse. Kalangan mga speaker. Mawal Senator Mikan, kami Chairman Clark. Kalangan mga Mr. Speaker, ay tungal sa pal pangkupurakan kores. I kabang kawait masang Senator Mikan. Riyar bagi yang biaya KSU me kapten nama lang kungan Pohnpei. Anin duan kawin masasanan sabon memasen. Ande yang masen, me ko me putuet. Wede lo yang kawin ma prenjo ya. Yang masan ni irayu me patuan dong namuat nan malang kupung. Mai Mr. Speaker samantai kasan tu miya ya. Ninduan report yu magteka manata. Ang kawin kawala nuwa karkarak. Men baru saya kata modal, kawin namanya maniara sedekak, kemudian kak mia kak kasaulang, ni esil teraan juga bahasa nama. Kuburan Senator Mikan mau buat paturan nan malang kupung. Oh, tatago, par mogit nintuan paturan sabun mapung. Oh, puka magjail sabun manti. Kawasan eti dapat patoyer ya. Ariman sakara kupuran Mr. Speaker ipadyang kawitin Senator Mikan ente yang masan niya sa magkaibahan masan ni ira mapit kawalan Senator Alag panuwal. Kalangan Mr. Speaker. Here. Mawal Senator Carl, Senator Saimon. Speaker, kau sepala itu kau sekarang, wow. Ono kupuran koros. Speaker, imenengkak sensal pan kupuramu o katkian legislature mesang rangwat. Me miasilok laki sa kipatang isokonet yan wing kiti. Open session and regular session kit parkit riya sa pono. O sauksa mawiya kau nang way kat o pangat. Eu irame monsabu katin kawit niya patuan kerja, saulang. Kupuran monsap mayai kaulah me ititawanan nuya perkat. Padudi aktai lang kotlen ng kaulah. Hari ini men ipatuwa wiya kita kamakitu kupuran soksa o tunwing kiti ay so yung kayo matang engkat patut. Hari mayai niyare sudah sana mau pergi wiya pantatawin tarapoy. Ako mitang ya pinka wagit amen tay tunggal kamakit namiyak. O kamakit sang niyari ang niyasil lak isak ng session ng niyasil. Chancel ma kamakit yu miya amend motion ma miya tayo kamaget lang niyasil
raneu morin riare next week nan anshon Uyakupur where Senator elect Wilson Panuel and Kakan Kaula kamelele me time kasimpal kamagit miayer mia masan be kamu Senator Kailangan may Mr. Speaker essential amaway tungal wasabal essential nan duwasin kosonet sa matay rule ang tabolban kaula nan kosantia padawan na speaker bang sindikawi songko mong labalap o songko pong labalap te isma songko pong labalap kosaneti yung maban apali kaula erinan men KPSM ban lang songko pong labalap ikamerela me aban pa doon ni momo akay din aban pa doon ni momo may mawa may wawa yang aramen songko pong ap kalila songko pongan pilata songko pong menamen pa doon tuya kaula en utan itawan rosin kosan net to ka sa bual pukat pergi kaitan sabul matail kecil wiya tatau pukat ni ada kau kila magdai bang kakala ka pasanan kosan net din in Pohnpei akai yang kecil bang par kisah matail way to par kisah matail aramas kecil bang wiya ta ino may ban mawang kecil pergi tatakan ulia panaramas magdai sabul manki menane weuti yang tatak aramas meban usang kedai buka-bukat kedai ketawasat kedai dan kakailah pasan kosan itu mungkin Pohnpei o kosan natakan makamana mantanin tuan tuasan pasan kosan itu mungkin Pohnpei dari kaitan ibadah anta mabukat kedai je uyaki metatak bukat sabul matai tatakan Pohnpei kay met magmagad din tuwasin pasan ng kosan ng Pohnpei. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan kan kaway sang Chairman Carl ikamelele me trial courage kubur ke kamagit pukat and kakan peyan sa mga trial pasan ng kosan net kan memye. Oy me ban uyawi ni Speaker abang Qatar Communication aban inalang siyong kupong lapalap. Dan gak kat kita kaula maban sirukak anda ketiata ismepan kakan ulian tu mietra masin benirawo kami Senator Edward Kailangan ng promyo ako speaker ng kakaya kaya sa paali yung magsigaran wow min pachuan yung motion challenge ng masin kanira Chan salamu makamagut yung mayor challenge ng masin be koros mo utrum kamaguto masani yei Pwuhng masani show Tayo tiar masan pe koros me utung Thailand katiang nan o kat kita te patrawanta kaula ong Senator elect Wilson Panuel ni asil kulo kaisak nan Uyakupur masani yei Pwuhng masani show kamagut paitar o ime pan uyawi o may kupura speaker pan katarang songko pong labalap o Senator elect Panuel o Israel kan communication yan konengan toke mon niyasil makakranwat apa nang pala ranwat communication kalangan miyate retoro kami Senator Press ay tol retoro karyau ebitira magsay ketosa I madamato ma koneng Senator Michael and yang ada submarine session boleh ini kapitulong complain you menan captiono Pwuhng speaker Marvin Manguchi 11 legislature or drawn 11 legislature me abiliyang to dari sebenarnya Madam laut ma ako na nga ni yang tay tek tay lingkak
Kedlau yata uyabam pansanama samet. Porque sanjalan kita ranut meniatal chapta kosana po. Olo an monti atini Pwuhng. Dari Oya Mr. Speaker abang kalomat sab matai tu tok. Sangan kubur mata o evan pateng ketai nan tongkan utana pan uyang ketai lo lelumun sab matai tok. Imen paruan darab talengka kubur mata o tam bang koneng. Boleh bermenon ni paruan yang ketai lo Pohnpei ni nan molong Pwuhng. Mobil kekelel kitchen le songkan me ya Pwuhng. Mr. Speaker, irawat imanan talengka saludak sangat. Pohnpei ni paruan kawaitin legal advice and submatailum tarapoy mo uyawita mo. Asto kapatayang me pain makawito segera ke maluat me ma we ke me nier kosandiu kaide ke mamane kawitan awolo kekelal kita kawitan kayo kawit karyawa supersede kawit kayo mapatpatota ri Mr. Speaker i kunot gi rawat mabo olo patatar a malingka kubur poi patawan me samaral wi kuburkan niya ban yang utara ban Pwuhng poi gi rawat esai imsagla Mr. Speaker on ta pilih reu I men uya ke pagpageu ia dai ban pateng kaulawo a ma mie me got kak pateng rano a padawan magin mie me peu magin kak katet manamen cakai eu lel man riaman kamera korus ma koneng pwede luka ban uyawo yung mak tay ban luka level ban wain kiti asa belum yo bisa bil kawan apa pwede rano imeran bil tangok pwede bil sansalang ketuat yakupura rail pwede tamak rail ale diranwat pengdail bak bil ale sang kala bakau ya Maryland kupura rail Agdal ter katrobi tama aramas pushe tomtai. Aimat kalangan ko Mr. Speaker. Kalangan Chairman Chayan ko Senator Pahrek, Ran Ponesema Chairman and Moni. Kalangan may Mr. Speaker ito nga luwa bal bangko puro mo yo bangko puro kan kores. Imen padang kaway din ito nga Chairman Mawan kamtin Chayan ko. O masakala dalan Senator Miguel. Tasang session wat. Pwede konangan kat dalam mamasani rabukat. Ari, Mr. Speaker, katan Senator men sang nasa matai session, and we are magadiyo ban wukitala ibekan magtay konang masani. Mr. Speaker, kaway din ito nga Chairman Chayan ko ikasambal ko yaw yuchong patarapan saran winin ko sa nadwat may pilwuya sabon matay pukon in tuwan ruwasin sa matay road pulo yu wala masani Senator Miguel masani ng kapon kid minority so don't sakrang what was organized. Nansal non-channel. Ito wala masa ni jay bangka ketiyang non-impeachment. Kasali yang iya na miyayer kasan tinta daw maban uwang tatangkan magjay ban ketiyang lala. And nansal nansal matayel kosonet o nasa matay rule, o nasa matay pasan ng Senate in Pohnpei, so the minority in legislature. Pepem yumat, kupukupuray yumat. Apni aso magtay santier,
sudah minority. Minority yuan mian anansu metua cemet puan kak sibuk tatangkan mengenai kos-kosan pergi ruasin sama cai rule makasan cuma impeachment bangkan usus equalment override panusus equalment apel pen pil sonier per simple majority. Iman ireu and we are kupura ong Israel kan mobil pan yang angata memia minority. Rai tunggal kasanti sama rai kasanti harus sibuk tatakan legislature magkainan nanti yang anpuita nanti yang tatawa di men pegu bang punomail mai proyeksan. Kaya kasan ni kaya tiar o kaya sabun man ke bena kubur mau wow ketuai model tatangkan mapung kaya kadiang dala tatangkan masapung kaya katsang. Kawai dia memia minority masakala dalam mail magmay panang atau organize kumail memia minority tatago sudah patronan sama dai pasan ng kosanet sudah patronan sama dai kosanet sudah patronan sama dai rule Pohnpei kaya lolen Pohnpei ke tatakan po ita po ke yang kailak kanan natin po akan kenuyaw po ke kupuratay area santiar kaya sa palban na benar kedua model kalangan main Speaker. Kalangan Senator Carl pergi takarata tekawit pesan salasang kami miadre iratoro kami Senator jawab kalangan kurang main masalah benar ko tralik saya buksan ang kiyaw so pun kailo sa mas okay try to patrol dame mga project chairman patrol dame all of masa ni minority majority yet may patrol ng kapano puigi magtuwa karolan olo etang uyawi malung kopong su syarata ibat patrol ng try kawata ko sinyo taliyo kakela ka ko sinyo pero try sa pano tanga ka mayakot esa itu santu mo beliau cakap kami dari cuma yang cowok grup the party the mereka isu semua siapa yang patrang meriamen kayak itu period patrang secretary itu neng trial pisang mango not me itu kalau patrol ma apa sandi wow ma taliwo ichi patrol tekawit pisang harus manadak mau itu bukan itu kansionen mo mai bangko pura mama sani isang megot Senator jawab is out of that balance tu jika saya komen ma Senator kahit ban komal Speaker
Nasa tayo yakupur o essential magtayo kat tepat pada hero turun o muna tayo multi essential may senator jawab may uya sakar o area Pwuhng Senator Pahrek ya pagkakalan komal ay pan po na si Senator Pahrek dan pausela sa matay kalaan ko Mr. Speaker ibagi itong alwawan kag tutuwa depan ko pramail bagi ban bodohan kurang sakarata. Mr. Speaker, kedai kosanati ranwat me kedai baluketo Senator elect Panuel Yesil menala kaula non session me ban chaptak logisik. Muranmat mie iran pe kasal gay me parota o imen barona tres muna dahil ba ang katlasan. Nansam madahil Pohnpei Constitution ralaut walo iradagdag payo kasanadiyar qualification o dahil apalilar kong ususta kapo o dahil sa bulman kita report yun meluwet simulan paragrabot Barawan Damasani, the legislature shall be the sole judge of the qualification of each members. But kasalayan dahil separation of power dahil sa pulamangi ng Rasilu and sa model government in Pohnpei, the legislative, judiciary, or executive. And there we are meant pay kasal. Tamag dahil katlala. Miminal na matay. Pero tayo ko sa natin ran okulok. Dahil gatla mo po ituan rosin sa matay pasan ko sa nat. O iratrikan na kalikolomat rebel ban concurrently paybayan sa matay tatog. Ay siya ban kauti. Ay may men parawan sa karkita. Raban pong toke legislature what Tarawa may parawan kawit ng kawan. Barabaron yan ay itong laptop. Iba ang parawan kadotoel o parawan na yung staff ka ng nekang ng kakon kan. Kaya tsuk and tatawagan government mapit kayun kagan raban pung and kaksan sa lang pan kuburgan o kawit e raman naman yatay pang katskatla. Ayimit Mr. Speaker, kailangan ko pramon. Kailangan Senator Pahrek mamawa Senator Pahrek sa po na si Senator Lacarang. Kailangan may Mr. Speaker itungal sa karan wow ang kaktutuwa sa bangko purakan. Ikabungki kawin maawan itungal chairman maaw pikasalkan mamiya. Ang ram mabitata mamiya kawin din aichi. And then miya pikasal and sansal may kisen kawin din aichi may yang patpata na mo lang ko pungasot. Ari o legislature ni tatawag dia pada yang malang ko bunga saya mo ite ang sama dai son sawas kan ana bali kay suot o na session ng ranwat ag may kubura pin kak kaptulong ka mo tan ka manamandan mo ni ba na bali sama dai son sawas may pan pukaw kay suot nan malang ko bungrilan mo in Pohnpei ma ye abandola sansal makayun kag kay suot mo kedianan malang gubung kamela mesongan kauti sa matay reorganization mo niat o santia sansal mo malang gubung pasan diyan kay isomela aniya pang ko purpurlong mamiyak may kupuro apol pension sa was me pa so malubo den kak sandran wat o kaya dia sabon man ke pegasal po kita tawad patoyer malang kubong o may yang son sa wasing kosenal kanan buka giya salmat patola kailangan tatawad kailangan may Mr. Speaker kailangan ng kawit mamiya siyang Senator kan Koros miya di retoro masalara pan po na siya floor leader latore kailangan Speaker ay tungan wow ang kakpatpado sa bang puran katukasambal what Speaker iman sa korok bramail kailang kak rup sa pilmatay kalantar o sa palda lang paano darap titoy may special committee report. Sorry man. Siya lang mga kamagit mamiya
Pwuhng mi utupan kamaguto ayman patrawan tayo sa pagtara pang author of the day yung standing kamaguto report. O ngayon po na si floor leader. Kalangan speaker man sangon mo may tumawa tutuwa tabang pramal speaker man patrawan ta kamagut tayo lang ka place special come to the board isa kriyaw lang lari sa kuno. man. Siya magkamagut yung mayor tayo place special committee report apukiyay sa kriyaw lamanari sa kuno pang sa bulmatay special committee report. Makaros placer ay pan po na si chief clerk. Special Committee Report number 8 sa Criolla and Risa Kwano Mepit. Special Committee to wait on the Governor sang Samigam Team Silman. Kalangan talagatlanan masinabi ay pan po na si Chairman and Committee Silman Special Committee. Chairman Carr. Kailangan may Mr. Speaker, muna ibang pada sa mga kamiti silimen. Ayun kaysa bali sa karanwa bang kupura mo yung bang kupura kan koros. May Mr. Speaker, nawawo karakarak, ipada sa mga kamiti silimen. O kamakit maluwat yaleng kak. Uya kupura ki special committee report number isa kriyaw liban yari sa kuno. Chancel kamagit mamiye, kuya kiutupan kamagit yung miye, koros mautung kamagit yung masani ay, uwang masani show, pag kamagit yung pwitag, tayo mga katiyanan, masani pa, o may kupurain po na sa Chairman and Special Committee, Senator Carr. Kailangan may Mr. Speaker, special committee report number isa kriyaw liban yari sa kuno, itan, pwedang tatawagan sa committee siliman, menintuan ruwasin sa matayal, kasantin tatawag, kasanaya di manikayun ranan sa matay regular session as speaker panitiyata committee siliman umalwat kamanala committee siliman dan kak padaban kupuran kabina o kawit ke kabina nagtayban tiyala sa matay regular session kasanti ni January sa kriyaw nan ran kayun sa matay regular session may bilkasam mo para kabuat komitiadar yan kakta sa matay floor leader o chairman semina yan kakuya sabol mumuyo sabol man maluwat committee silimen o kalala kabinan nintuan ruwasin sa matay kasanting tatak rule 10A silu. May Mr. Speaker sa mga committee Pahrek kabina ni January isak tayo nan sabon man kabina office o may Pahrek sa mga kaming siliman may uya staff yay Miss Lynn Carlos o Israel kan may Pahrek sa matay kabina yay Chief of Staff o sapol mapiyayo Mr. Patrick Petrus o mga nakapmen mawia media specialist Mr. Tarsi Agustin and sansal maramwad may Mr. Speaker Mr. Patterson Shed mawia Chief of Staff and samatay kami na nan eupen na mese tungalan kiyer nan robot or alabwad kung kupura Pwuhng kak KPS kawit kan mamiya kayo kapina kasamo sa mga kaming silimen o uya sa bulmeran mawan para kap ang komuyo legislature kaysa kayo maasen kan tola o kawit kan mamiya kapina nan sabol me kawit committee Tiangki kupur ki leadership yu jalan ka kadiang lale na banyak ngaki kabina karyawan kabina kabinet kan o legislature nan irawat
Ai pa ata sa magkamating silimen no tegere ka biname leadership kawit mau yu o kawit koneng yu apran wat mia case yu me pat patanan malong ko bung den wen Pohnpei me ka binakapital long Pwuhng legislator case ke eri pasana maun leadership en kak mia o kapora-por eu bene bangkin mia nan chong leadership kasambol me dua demet an kubu-kubura masuk leleran se wan kak kapito isang case wanan malong kubung iliran wan Pohnpei pagtalan kak kibena leadership o en kak pain kalele speaker pagman kak kawait sa madraison sa wasin ko sandatakan ong kasandikan makonengan mia may case one patu isang nan malong kopong ko leadership ang kaksa na mawok kay kadlamo apo gi rairo ako medyo sa kaksapang o kawait ma leadership and wiyawi me sansal may Mr. Speaker kabinaban kalelay ko mo man kak we na po case we pa nan malong ko pong autan na kinuya kasantin ko pong kan Israel so sa wasakan utan ban kin Pahrek mamasen kan deu penekan mapitata case sama kami tu po yaksak masen in leadership to mo iten kabinan kak kalelay ko mo yok makadipena Pahrek sa maday so sa was sin ko sa no we ko pena we have been tatako de ban mo leadership and pasan apol pen case wad maban patwala mo wa kabinan po yaksang karyaw ni ram sansal may Mr. Speaker epitata pagpagyo masang PUC ang malwat ang kabina ang boarding sab pelian sa puyo ang Kadkadaur la po ang Kadkadaur ora manen tatag me pan tabiata factorin wi ata pin me bangkak pagkadar lang wi laut kan eri essential me nan sabun man kabinakasan din tatag abanewang PUC o bilewang boarding sap poren kakaway dito pelian sab mananen miye o wiya ben tatak me mananen miye po jalan kak tabiata tatakot tatangkan mawonon nan sa kamdin moni o tatangkan mawonon nan sa kamdin sab kaunam ben tatakot miye yer miye kam modang ko senad yume padpadoyan nan sa kamdin sab song-song ka rela pelian sab masansal pilmiye kawin me padpada na sa mga kamdin moni me ban isong na pali ananin moni ban tapiata tataw kasambalwat Pahrek irariyawad may Mr. Speaker kabina pilmen mangi yawasa tatawagan Legislature kadkad padpadaya ang Pohnpei Strategic Development Plan me Kadkadaur o sama kami di sini kawat ke kabina me tatawat legislator kasambal ki apa sansal me pega salin legislator me ya porque strategic development plan wat ere ki sambar yesa peyan sama trial inon men misalnya ko ang amarka wewe me sama kamatin silimen tungalen yo bil kamatin sama kamatin moni nan legislature me kapukaya ngaran Pahrek sama kamatin gertan payan we yang nan abol ben tatawat strategic development plan kenapali nan matalin parsilu te parlimao we ki tatangkan niya ban mogmogit kowe atame puitakan kakan mo kitala ananin tatag mananin en mokit mo sambar payu de mo sambar limao dari sama kami di silimen segera ke penam tatag wat
karong ban chapter nan song pungan February o en sansal me planin tatak me tuwa temet sudah kun 1 minute question net we ada planin tatak question net me bang kamana tatak koros me ban mokit nintuan we ala planin tatak kawit din question net kan bang ken nantian engak peyar planin tatak we are tukson kawit yumet o nianso me tatakot pan mokit legislature meral option speaker nintuan kawitin committee kan panel yang kabinao sabul me staff kan jalan kakek kubane uya ben kamanaman tan tatakot me pan peyan promotion question net me legislature bang kamanayang tatakot urame Committee Siliman Bill yang kabina mepit planin tatakot wagi arail kasana yang planin tatakot dan peyan inon min saladak gambar yesak legislature sa pungkilaw yapan kanen morning compact ma Congress bukitala erwasawan sansal kamanamatan strategic development plan what sudah work me legislature pungkilar uyaban kanan morning compact me Congress kamanala KU Karyau kamanamantan tatawat sudah work me legislature bil utung atar Konstantin Congress makapuresang kabukawan apali protengkan me pato tebanin non min saladak sang Pohnpei state government or national government centralized project management office or infrastructure sector grant. Ay may yang sama Committee Siliman sekretary kabina matatawad panapol ni kanini. When kak padun mo yung bamawang Pohnpei strategic development plan mabamawang Pohnpei mass. Apo tung ata Konstantin tatakin na version. Mr. Speaker, ira kapayo me sama Committee Moni atau Committee Siliman yang kabina ebit ananin sosong dan sap melel sama Committee Siliman kalubwe kawait memiyasang senador likanat nan sabul matai session and mawakan mesai ananin sosong dan sap kan chorus me school santiyang bawa melel outer island kan Engkau kuya sabul men kabina priority. Pasabeng makabina masani noted. O raban kawai dato Konstantin tebelanin datau mapana pali tatakot. Sama Committee Siliman Bill kasam palki o bill segera kabina me nan kawai tin senador likanet yang aki KAPWARESOU Konstantin Pohnpei State Government so uang atar Pwuhng irailkan mesapan kisah pukat ni office ya tatangki absurdo Konstantin apelben isa pen sa pukat the kawali alin sa the Konstantin kan mabana pali irailkan mesapan kisah pukat kamelele menia so matang kebenabana pali itu Konstantin tahu mabana pali ira kasam paluat. Pada yang Mr. Speaker, sama Committee Siliman Bill Sekretary Kabina kawait memiyasang Chairman in Environment or Climate Relation. Ananin kamagal dan Pohnpei, ananin kamawalan Tamsite, ananin kamagaleta wasakan chorus me Pohnpei State Government Pukaki. Ni KAPWARESOU me kirtan payin way niya ban mokit akhir tapukat engkak kawasan Pohnpei mamakalagal kaitan Pohnpei masuk mamakalagal o wasana palikit kan engkak niya planin tatak uya benatai pana pali pil sangan kit mag suruh kakapol Pohnpei tuwa de machap nan kawai din kabina kawait me mia eubenan da dagiu me iyo teragdarin kamban
Keltan bayan way yang besin saban o mi si lok yu raman we awang nan way saban we ki inang insawas na mi sang besin saban aron ka kedua saban o wong palikan maka sewa sa Pohnpei nan tatakan apol ben kasamin mamie o apol ben wasan ki kamelelem niya ay ban sa Bali Pohnpei ya robot yu ban mi puen ka kawait malwat ang tatangkan makoneng malwat en ka yang mangi tekaw mo dang ko sinetekan mo dwadanan kamanada puen ka kapali apol ben Pohnpei en makalakal pati ang iraw may Mrs. Speaker kabina peg inuwaw karakarak kupukupuran upenan tatakan niya o aban nanti yang wan kang kores en kakewang kupuran may Mrs. Speaker ang bempit case may patpatanan mo lang kupong ang mangay ataykin patuwan mon way bakon upenan niya Ariya tuan patrol dengan wat bangkan wiwiawi amia case nan malang kubung ba utan ka kade de magdai so de open tata ko ime ban teyan kupukupunan ne open ma konengan personal leadership mami o sama kamitin sileman pilkalu po ang kabina kulaikan makan mia ang way bakan openan mia ye ma Pwuhng ma koneng prapan pungkan mamia bu keberada ada sergak tok bena agtai poyak sanan malang kopong o tai kasane itu makaunsak kirakan me sama kabin sileman kalele ke kabina ye ananin school sama chairman committee kembang kamarain yang coba kami silemen kalau lagi benar boleh ya bukan tiki ada kawasan itu apple pensering school memang kamu kawasan tinta dakin moni apali moni kanan kampak di mana yang nan kawasan tin moni kampak moni apali kembang kamarain maka yung kalai mo kamelele yu meniya ban nena besang apa na pali ananin Pohnpei melel irail ton school kan mayang aki apple pen sinchungal apple pen nan classroom apple pen puinen ton tatak puinen sampatak o yang aki puinen puas kan kawitin kabina ang iraw o panewang sabol makabinet kan Puran bil ka kawait to sabul maray ko san din daw mapana pali ka mawe lay re bukan melel me bit school pas puwe kiya sainsal me miya so me serikan sabal ban ko tu dabil sabal ban katipin puran patola school me isang kono atu ko lagin school ma government ko sanedi o bisa pali aray tungal ni makan imasakala tele ni rail magintag tagawaran government apsipsipel lecturer school bonial ni aso makoto we gisod school pas ari kamelele mebil kamatagi yang irail ko magintag tagawaran office tanga bonial sipsipel lecturer school por eso ka kwairail ta minelele raso udah kubura masuk koneng orang government store sa Pahrek and we are school bus kita tak school bus ko dalin sub o wata sa school ko ay tungal pepem Mr. Speaker sama kami di Pwuhng ki tama sainsal takaway kan mamiya sanggapin report aralap pwede masin kan mamiya mapilar aralap yang kami dia bila sedekah salat dengan saya representing kan makonangan niya. My Mr. Speaker, wasakan may sudah saya nan
reporter alapwat aiman nuwaw karakarak short charge om ran kuburan member in sama committee similar melon floor leader or chairman seminar ay banit wasat may Mr. Speaker Kalangan Chairman Carl Mayroon ka pa naman siyang floor leader Latoro, Chairman seminar. Kalangan Speaker mo na iba niyang patray sakara ko bramay lai tungal wa ngak patpatota bang prong kat kasampal wa tu iral kang koros mo bilang patong tal Speaker man kapunggi robota ulap mai tungal chairman patin mamasan niyer tang promay ang sukses to Speaker wasagis may bilbatuan kasampal kun tuwana bil sain sa libang pron kabina Melen kamtin silimana kat tang prong kabina Tampilgak sain-sain makam tu pilewang kapina kayu minta tu kapina korya wastu yang patong sakaratawat tu kayu rakoros mepita ta project kan melen memalu ta paliata melen mepita tahal mepita gi Pohnpei kita laban project me irayang capiyatanan nanso mira patu-patu pa ulel tahu beran implement kusunet kan hal pukul sai mokit lel ranut Ambil sansal masyarakat awat sansal na option kabina nuntungan kamking silimana yung kiyang kabina o sapul makabina tekan tama sansal sang kabina paham patungan yung tiyanay pahal bukat ang kakalang mogit wala yung sakarat awat habil taulal share PTA tama makmogit mawiya kabal ng PTA ranwat niyawlap mempat kiyang ay tungal chairman o sakar kita niyaw pasapang tamegot kapina bang katarto mapita tamu masuk banyak agiyong nan meset niya bang ya ayat Speaker Kalangan floor leader Latore Mia Tayron standing the special committee report Isa Kriyaw Lebaniyari sa Kono kami Senator Perez Kalangan Speaker Iban Miyada kamogitiwa Rayu me sansan nan report imen paruan saya cuti cukup me bitsap on outer island kan imen paruan tu malwat dan kak mangi me trail gat kidaran 10th Legislature $107,000 plus when apali si song tan wasakan me outer island kan o yang aku wasakan me school tatong Tagot batuan me imsaglara tami batuan kasambalgi an reporter amon mestu ye kasambalong kapina amasani noted Mr. Speaker nan samaral portion ko sunod relaw di sa griyaw inapui tadaong gisap me short term sansan nan lugan batuan wayo indefinite term is prohibited. Eri mabil miye contract negosai te vilni tang siliko te inting imulan tawgot te Legislature me ban propata ma yawan mone ban poi yang lain. Ai kasambal gi reu o iman baron pergi chairman sahab ural boleh bana outer island kan kak kejuk pano saya kata ireu tambi paruan meluluan suot certification map merail kula song tio ma nana pa puan wiala ksen sab matail map en win Pohnpei sang ni kan me paruan raimen kapunggi report mo amsang chairman Saimon o trail ka gitar kilo o dangte masen pen report Isagriya oleh Kariaman Chancellor Makamagiti Umio Tadan Rujung Timasan Ben Special Committee Report Isagriya oleh Benyari Isakono Koros Mautung Kamagito Masani Yei Uang Masani Show Kamagit Poita Koros Mautung Tadan Sabulman kita Special Committee Report Isagriya oleh Benyari Isakono Masani Yei Uang Masani Show Kamagit Poita Rokta Sabulman kita Special Committee Report Asia Kriyaw Lebaniyal Asia Kono. Speaker. Kami Chairman dan Chair ko. Ran kom Mr. Speaker. Iban paruan kita motion train ka gran male di sana ngi ko ran wat
Usabal pa niya silip lokisak. Kami, Chairman. Mr. Speaker, ito nga luwa sa bahal. Miya chonda taong kayo masayag pwede. Ariman siya yan wawa ka pa na kumagit mo paan miya. Kau na ba na bolpen puinan chonda taong pukat miya ya nan samu kamtin mo no puan ka kamanaman taraan mo. Kamanaman may panguyawi, ang panguyawi ni resolution. Nawugay sa dumaan pasan, kamanaman ka ba na. Mga kamanaman taraan mo, ang tunang daw pukat pangkakiyang pite. Dari pura mail, kailan ramo ledi, yak saya ramo ledi. Kau na ba tanda tawad, miya yan nasa kamtin mo ni kalangan. Kalangan, Chairman Chayan ko, kumkupura, chansal may miya, todo taong kay mananak, kailan kamanada resolution yung burang ka, pay. Wala ka ting kupura, kailan kagan. Wala mo, o paliata siyang makamutan resolution. Speaker, kami, floor leader. Kailangan kami speaker ay tuwal sa bahan kapagpadodo bang promo bang prangkat ko sumbalwat. Speaker man sa karag bramal dahil ka group sa bal na kay kalantar o prong sa baldi ang bahan na itong number isok limaw. Speaker, point of information, Speaker. Na, magkupurin ko na si mga Senator Perez. Speaker, iwan nagi kamagit mamiya. Amen. Aleta kawit. Motion in Ramaladi of Mia Karyaman. O Tirayu Koto Murray. Amen. Parawan Karaman beside the motion in Ramaladi. Undebatable. O ma banka ko kuneng agdal. Dahil withdraw ma motion of Mia. And aboli sa matay Kadkadaur. Amen. Ariaman. Mawawal sa Perez, mawawal ay po na si Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bahal. Kapag kakawin na ito nga chairman mo, yung masansan ng rule, motion ng run mo ledi, undebatable. Ma speaker ba na, delmet speaker sa rule, ye kamu kedua pan buya sama dahil itu semua doctor so kalangan manusia Kalangan Chairman Perez kumkupura na figure sudah po na sa kamagit mamiya pwede siya karya man pen motion no ansyo waray kamagit apo yaw ay kumkupura pwede irekan masansya lang kumkupura dahil taula to apaliyasang tama sansal. Kamagit yung miyayang dahil sa pagkalang pantil calendar o pwede kamagit to yay na basic limaw dahil sa pagkala pantil calendar dahil katkatsil pantil calendar o imen patrawan po na sa Senator Edward na withdrawal piliyo o kanya ang motion in place para sa pimatay pil calendar niya. Kalangan ng kupong Honorable Speaker kakachakaya sa palay di man sa karang wow men pagpang kupurkan purmawan niya o yung pachuan kaki kayang kakan place LP silipki wali sa kwalulab niyal ki sa kunukan sa mga jahit pilkalan. Amen. Tansal makamagit yung miya yung miya utuwa pagi ansyo wa miya te pagi kamagit miya yung miya karyaman pa pagi ansyo amen. Patuan pagkita dan place kamutan ko sunod silupoli sa kwalu temenyari sa klima ban sa pelmatay pil kalender rangut. Makaros place ay ban po na sa floor leader miye will fill. Kaya nagtagan ma Chairman and Finance mapangkang withdraw. Ikot Chairman ang kamal. Hey.
Natai pemalti ipo na sa floor leader o ibample po na sa floor leader. Kalangan speaker ritual wow sa palen tutuwa ta bank from files kat tu kasambal wa tu kan koros speaker men patungan tuwa man tai tu ko semnek ni patungan pamamata mi patungan ngan kapon na pamamata u men yak wa tu sakon po speaker men sakaro promail dalang ka group sabal macai kalantar katian ban item number sa kuno ni resolution kalantar Kriyaman. Chansal makawait mayor sang floor leader o pagi mayor utupag traigat kecil pan resolution calendar o iban po na sa floor leader. Kalangan speaker luwaw katutuwa ta bang pramal speaker men patungan sakaro ko pramal luwaw karak dan patungan utro kamata ang pagbak legislator resolution number kusilisak tayo labay na rinisok wano utro sang kamtin finance please lang sabay matay kalantan ka. Chansal makamugit yung mayor koros mautum kamugit o masani huwa masani show kamugit paita o magpure bample po na sa floor leader motion in place. Kalangan speaker ay tuwalwa ang kapat pa doon bang pramal speaker man sangan mo men pagi kailang kak place kami matangan pagbak number kusilisak tayo labay na rinisok wano. Chansal makamugit yung mayor o pagi mayor utupan kamugit o ayman patawan talent place kamutan resolution of kusilisak tayo labay niya rinisok wala pa sa matay resolution calendar. Makaros placer ayman blue po na sa floor leader. Speaker kalangan ay tuwalwa ang tutuwa ta speaker man ang pulang sa karok promal tayo lang kak nasa ni kami matampak kusilisak tayo labay na rinisok wano. Magit ang mayor ak may kupuruan po na sa mga chief clerk ang watakata title and resolution of kusilisak tayo labay niya rinisok wano. Legislature resolution number kusilisak tayo line rinisok wano proposal for resolution amending legislature resolution number 111-25 to provide for the legislative acceptance and approval of grants for the state of Pohnpei for adoption. Kailangan dyan ang kakadyan ang national ay baan po na sa chairman card. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa bal, bangko pura mo yung pagkupurakan ko rin. Iwaw, karakarak, kamakit malwot yan ang kakuya kupuruki, kamudan resolution number, upukislisak payo, laban niya sa kuno. Aros mautum kamagito, masaniyay, uwa masanisyo, pag kamagito ang pwedang tayo bang katiyan ang masanipin. Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker, resolution, upukislisak payo, laban niya sa kuno, paano kita lawa kapatayan, resolution, malwat ka manatar, namdo pugi sa kayo laban niya sa klimaw makasan na diyan sa wasin mo na chorus patroto sang maslikin kasan din tadagan government din Pohnpei when kakapali tatangkan na magmagdapulpen Pohnpei state government ang men Pohnpei kan nan resolution what grant silu mapaytay KU moni yu mapatosang national government mawapat padano wandala nen wala ka di sa bukil maisak panapali project and malangkubong ililan mo in Pohnpei pan kaway din sa kubong lapalap and malangkubong ililan mo in Pohnpei grant karya may Mr. Speaker makin padodo apali special education napil ka man naman to sanger wainamar ka padodo national government o aplele dong bang kuratahil nan wikwat millionaire realop nen kit to bugwano 10 millionaire 211,906 imonuwad maganapali annual budget and special education o makaunsag may Mr. Speaker grant में बाना पाली annual budget and summertime Pohnpei Community Health Center में वह padano wantala silop tuwanan walagit abukisilisak silu 398,133 kawid mamiya sang Dr. Saimon makinapwa pali paluwat
kamanamantan monuwat ranwat pan elayang irai ton tatak kasambalkan mapa pali-paluwat aray pan kakiyang paytay makaiten ranwat anan wik panwat. And remind Mr. Speaker, ikamelele men kapatapatkan me patyang kamuatan resolution wad ijar puen kawit kupurajail. Jaren ka kamanata monu bukat puen kagay tatako pali sa apiso irai ton tatak kasambalkan me kin alapuy-puy isang monu bukat. Men pagkinuwa ko kararak jaren ka kamanata resolution wad nasa matay session in mesang rawat. Kalangan may Mr. Speaker. Chairman called Vietnam Masan resolution of Kislis of Kayo Labanari sa Kuno. Kamuy Senator Saimon. Speaker, kalangan ng kompromis na yung Honorable Speaker kuasa pala ito sa kartan. Wow. Speaker, kapung kita ulul pematan pok-pok na pertemuan Legislature Associate utung ko kita tong kay nane yang mau anane poi anane piti megut men tagi tang committee Legislature kame sensal motrail ia panta dogyo motrail kin supplement kin nan par natio men tagi makak dan imen patuan me wedi legislature kin kot kita sabulman Pohnpei moni dahil Pwuhng sapskan anso me moni kan dito ar opngotong kita ini itani pinmen patuan ya work plan me special education CHC tuwalan di ang parwat yamun work plan buku utung kosan tiyan tatok memiyak nan kempan education o rokem mau. Yung tunay patpatruan irawat suto kiyang yan yung tunay wiya aramas mamipanyang patruan wiya ta decision na amon ko ng tatok. Pwede suto patruan buku kiya paitakan merawiyaya. Ipatruan niya professional services. Dakoy mo. Repag-pagi im isme wononan impukan mo ongoy ito patuan hari maresur kasalita ng korong-korong nan mekot kak patuto yang oto ni written document po essential me lapin pochet merakasalito ang oto quarter nintuan current this action magtabi bang kupurala taula ang specialist kita kot kita labalan moni ang 45%. Apo syuto sa long kita sang nan moni magtail pan advance 1.2 million to 1 point something million mo. Namiyom wayo na moni kat magtail ta. Totong ko po sa katit one local revenue magtail in front ang 45%. Ari irobukat speaker ikapin kita ulul tatokat ikamili memoinele dele ranso meranane kataroto aral tuwal pokpok yang aki progress in quarterin mawaw o yang aki ya current work plan merapang patuan pwe kusombal ki atel ban alita tatok kot kita tatok tuwamet o kamana pwe imen Israel pupur dan patuan mangi wawu ke mesapul matel toto kosompan wo Israel bikin talk teki tamer wiya puagi so itar and toton toto ari magdai bangkak mangi ya sambaran taral tungal pasal toto wo tamer poika ay kamel lebe bangkak kawit kita long ma adjustment mo kunangan uyang ari ya kombang kupuro chairman lo tuang committee iko sombal yo utun sa mal to pali buku anane so kita putay lang kakiyang masani tamere patuan niya kalangan kami speaker Kalangan Senator Saimon Chairman for kalangan may speaker ito ang wasabal bang puro mo bang
essential nan men kawai kan mon mau malakupum ang train travel sila isang kubuman pun tadi kian kayan kan makonangan niya tuan oni kan makan abol kan kasan tu sama dengan naman so ya malam itu dia on special education on what apali patetiu makai kamanaran ni asa makai kasan itu yang paluan nan sama dengan patetiu o para orang bukan dia sama kenia jailang kamanaran dan mon bukat tuan kena polito sang wena mereka Hong Kong kamana o presiden Kadkadaur kena Kadkadaur saya kena saya pilihan nanti yang wan ke kamana-mana mereka menteri Kongres sekarang ya Richard Bogdalen Ruto ang kasanjin tetanggan instansan ang specialized kasanjin tetanggan yang patronan sama material pada jintian monument o alai tungal kawit miaya ang Pohnpei and tuan karong-karong mawiyawiyar. Ang Pohnpei Community Health Center and Sansal Magasiri ang bado 145%. O aray tungal patet po aray uya paliyum kasan din tatak epo maslikin kasan din government din Pohnpei port makakota makin kamanaray tungal patet. Item government sawaski abol ben kamban moni kolokol o apa liara tungal moni eri ele I paluome ma maluat kuburki anso yu kami din roson mawan kakapali kosan din tatangan miye dua nama kau Kongres Kamanayar iwasam kain ada kapandela tatawat imen pergi kedai kamanata karonongan makonangan miya bukan kak kalian kaki yang pada bayar tahu ti tatangan deshabiskan me palu kesempal buka apa pali iucung kawai den Senator Saimon kalangan ente kapoya kamanamantan resolution wotran kalangan mai Mr. Chairman Card pwede ansyo ay yang kawit na paliala karong-karong kan may pit palian education o roson mau isutre ina puiti ina megot pen ina puiti motion yuan miya buena sa ina kami kawan rob ira kasempal kay masansala sang Senator Saimon miya masan ba kamu Senator Ned kalangan kamu speaker pwede ansyo akam kupure tungal sakaran wawan batang lapoy-apoy akan media nga yang cowong na niran magdahil ka din katkati ang sawad irakan mesan salatar yayi Pwuhng melel men patrowan patang Senator Saimon irama kasaleta kau inin kasilil koneng na pelta chairmanin forma committee kamarain urusan mawan kasaniti wanso paran kagan toila ang oversight hearing ini rakasambal bukaw awang anso selara anso erin wai men patrowan wiata kamakit eler tung timasan to sapelman kita tamasan salam kagkarya man speaker kamu tiumi ayat dan tung timasan itu yak pagito is ay tungalancho ini kasawi pitira ma sansal sang Saimon tapi special education bangkak sansal nang magpure ba po na sa chairman and education kamu Senator ngalaman speaker bangkay sa balay tungol sa katanwawan kak tete yang karusian grant mga police special education sabi grant sudah makot teka kunya fix grant to pagkatarutong Congress and we are resolution happen tapang sili makot mamiyan ng moniya sudah makot teka kunya Ikaraban general fund at the top when kakapali 45%. For Kranto, pagkatarutong FSM, ito Congress and we are resolution na tapang silinan line item and tamasansal ng Kranto suka. Imin patruan to magmangaksan sa. Alang.
Kalangan Shansal Mamiayer Kamagut Yu Thailand Drink the Masanipe Koros Mautum Kamaguta Masani Pwuhng Masani So Kamagut Paita Thailand Drink the Masanabenella of Kislis of Payu Lebanon Kuno Tabankajan Anushus Koros Utung Allah number of Kislis of Payu Lebanon Limau Kawatan in Lima Palimaun Chancel में ususkan dituan chief clerk aleti usus aisak tuau o sudah Pwuhng ran mo tay kamanalar kamutan resolution of kislisak payo le Okay, point of privilege, Speaker. Kami Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, one ibang state actual point of privilege, Saimon, but I want to respond to Chairman Education. Special education at Toror, where Nansa Maral Pohnpei Code, Pan Title 18. Unigan Magan Paroto Pan Special Education, IAC Magan Kamanala, or public hearing Pilguyawang Budget Wood, or Kawait Kingoyang Rail, or Raban Robot, Nimun Par Chorus. Kaidek Maragito 1 million, I'm a panto. Pohnpei State Pool Pangosanet, Wuxang State Dragon, we pan Title 18 Special Education. Ranwat, Mr. Speaker, non-calorie, Yemen all Kasambal, Yang Gitail, Yemen KAPWARESOU Mas, Ye Lepanova, all minute, we are William Pwuhng, Financial Office, Niansho Office, Abiluya Speaker and Men Change Up. और बलियाँ शोगी शविया मंद कदर लबला पर वही मतली all कसम्बल मनमत वही अच्छा मन नन वही मतली even बरवान पे टाइल का कौन से भी all है लबला Kalangan Chairman and Chayan Go bagi mulian dia robona se all kasambal and Pohnpei Lebanon yang patang tengah kalangan promo. Try we meet up on resolution calendar. Hey, Speaker. We had a resolution. Speaker. Kamu floor leader. Kenangan, pemkupura boleh masa nuhua mau, pemkupura itu maluang angkat patwada bang promi, ang Pohnpei kat kasambal bodo yang won ki kasambal itu kapal sama sensal, ang peran samai Lebanon. Oh ibil mana yang mau kapal mana kapal kasambal man, makin yang sawa-sawa. Sapul mata yang bilabulkan ni Mr. Tuap, Thailand bil katkion mayo labalan labalubong kapungan. Kalangan floor leader. Speaker may kolokol job. Hey. Kumasanu ama ay men sakarok beramai luau karak-karak. Thailand KAPWARESOU Legislature resolution number abu kisilisok sili labil resok wono sangkam tinal. Riamen. Paros mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani so kamagut paitag tayo utroyer kamutan resolution of kislisak silu laban yari sa puno. Floor leader. Kalangan Speaker. Tayo kamala. Pwede masanua no siya namaw. Ay men sakara ko pramay. Tayo lang kairala sa pulmatel yung kuburun ranwat. Uprong sa pali na maluwat. Subject to call. Riamen. Tayo kamaler pag kamagut ipagita tayo ng kamal lebnasyo
Supplementary Uya Kupur, O Monatai Commalti, Kamagut Yu, Mayor Sang, Supplementary Floor Leader, Thailand Commalti San and Uya Kupur, Rosapal Bene, subject to call. Mona Iban, Patron Pona Sakamaguto, Men Fulianti, Melel, Pengai, Oya Chungal Kapung, on Senator Kokoros, Melelong, Paitan the Talk, Magtail, Supplementary Penayer. Sang niya ito lalaturan. Paitakan inin kapeng kekalangan pramai kulian temelel Vice Speaker floor o Chairman kan chorus makak trial chorus. Trial kan tineo bene tatok na wala mo tatok kan may try so pai an kakapulta ni mau o mawang supplementary armas kan Wednesday. Masular iray pan patron kamakit tapona sa kamakit mamia. Moni ban pona sa kamagit may kupura signal siyang chairman kan ong pakair riban pona sa mga chairman kan chairman and R&D Alangan ng Promi Honorable Speaker kesa bali chungol sa karon wow Honorable Speaker men sa karkita me committee in R&D ban patrobanan conference 1 kloke walep dukang member kor alangan Honorable pakair Chairman in R&D, Committee in R&D, Kulakaya Walap, Mauricio Wasan Ranwood. Kamu Chairman Simina. Alangan Speaker, ay tungol, kesa pala tungol sa kanwaw. Essential na Committee in Education sa Tier Vice Chairman. Next week, Clock 12, members o Committee in Education ba na open. Clock 12 next week. Monday. Clock 12, Monday, next week. Chancel Pakair San Chairman and Kamarain Sabul Mamail Kadkadaur Clock 12 Niet. Miyatu Pakair San Chairman kan Chairman in Shop Senator Redcar. Committee in Lunch Saran Chupanan Niet Kloke Walep. Committee in Shop Clock Walep Niet. Tuan Pakair San Chairman in Shop Senator Redcar. Kamu Chairman in JNGO. Kalang Speaker man memberon pakai rap. Ibaron me moron sa mata reorganization komban kosanet zone committee kan. Dari essential ranwat me ita magtail kosanet di chairman kan o pais kan na luwa komban assign. Dari isiraman parawan pakai buat man kasih report you te list you magomban katarong committee kan. Buat ayo ibaron yang committee you committee land proposer trong committee o kardat proyek sang buegi kawit sang tom metene committee koros mela ran magtail reorganize isu utung irawat iparon me iban kapondai wiya pakai buegi ananan program kami assign trong committee ko induan ilakan submatail role me padoyang kami yang bangkak pakai moron ranwat. Kalangan Mr. Speaker. Kalangan kawit mamamia. Chancel makupuratai tuani patawan Thailand ka kudrut pena oyo pena tatangkan ka kunla mo. Kisin minor adjustment ban mo ya. Apa itu hal mata-mata supplementary committee kan and two member kan. Amen. Poi kita tahu kan ka kunla mo ai itu hal PPM. Kamu Vice Speaker Kalangan kasabari puan sekolah wow. Macam kawai takar ke yang ni jero serban tulat aban kulkul. Pakay kau tular pantular poi kamagut chancel sanga chairman kau Taiwan kio ko sambal kio patrang chairman riaman pakay. Kalangan. Biasa pakay san chairman cekan masalar kamu chairman in health. Wow sabal. Sebelum committee yang rosan mau korong-korong Riau ni ayuh lagi isak, ayuh lagi walap merin sawat. Chancel mau kamagut membiak, pergi sebelum mereka tahu kan, sana mau, orang kelak walap chancel mau committee siap, patuan pakai kir kelak walap. Orang isak mau, kamu sudah kasawala isak kelak orang Riau walap. Mayor pakai orang niat kelak walap.
Committee Shop. Committee sab. Ay. Kalau ke isyak mau. Kalau ke wala kompakair ke kalau ke isyak ko wala. Pakairen elto main speaker kom kupure. Patro pesangar. Korong-korong niat kalau ke wala. Korong-korong kap. Ime ban kalau ke isyak. Kalau ke isyak ko mention kamakit. Kalau ke isyak ko mau boleh ke sotre committee pakair kier meraban trupene. Committee kalau ke wala pesansal ma committee sharp pakair kier meraban trupene. Sandier pakairer. Mana workout chairman kan. Sansal me pakairo on kalau ke isyak ko wala pil committee rosun mau o itu wana tayo gini upone imen patrawan pagi chairman in health dan kakwewe yang kamu yo chairman in siapa kan kakwewe pernah pergi sebelum mamai meeting kan terpalang-palang ta orang kelak ya wala niat mana kadang kasan edi kamu chairman artu kailangan ko promi kesa pala sakratan wang mebanu ya jawang committee sa kulungo standing committee on farmer climate relation ipatuan wewe yang staff na pali kecil, na jaman jeptan next week, o kasane sabul macam pending measure kan, minya magjakan capiata. Ayun may kau na next week, japan capiata, tatok next week patuala. Kalangan Chairman R2, masalar pakair ay panpo na siya kamagit memia sang sol matay floor leader. Karos mautung kamaguto, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show. Kamagit paita tayo ang komal disangan ang Huya Kupur o sa paalpan na subject to call. Kalangan ng senator ko sa matay Huya Kupur.